Umbona wengane zakwethu ugodole okankomgodole umfana kanti udaba ke noluphethe ngani zakwethu ngivumeleni ngibingelele abantu base Eastern Cape bonke yebo bathembu ngibingelele kakhulu lapha nje esizweni sabathembu niyaphila ngani zakwethu cha ngiyaphila nami akukuningi engizontshela khona wengane zakwethu ngiyazi ukuthi sometimes siba nama differences uyabona singaboni lapha nalapha kodwa njengamanje akusona isikhathi sokuthi singaboni ngasolinye lo olaphezulu uOscar Mabuyane bese kuthi ngapha inkosi uDalindyebo bantu base Eastern Cape sizwe sabathembu musani ningavumi ukuthi osopolitiki bazofuna ukulawula inkosi yenu ningamaXhosa ubona nje inkosi yamaZulu ihlonishwa kangaka ingenxa yokuthi abantu bakhona kwaZulu bayayivikela inkosi yabo bayivikela ngakho konke abanakho ningavumeli ukuthi ipolitiki ifune ukunihlakaza eEastern Cape nibona inkosi yenu iwrong vele amakhosi okumele ngabaphethe umhlaba owamakhosi so uMabuyane uzama ukuthi adicilele phansi isithunzi senkosi uDalindyebo ngithi ama differences asiwabeke neceleni siface nje le inkosi yenu le inkosi yenu yabathembu uma nina ningakwazanga uyivikela nivikele kulezi izikrelemnqa niyobe nilahle konke ninakho ngoba uMabuyane njengoba umbona enza njena nje uyabona ukuthi inkosi yabathembu iyazixazulula izinto eziningi njengoba nibonile nani ukuthi bekunezikole ebekade zineyinkinga singa operate inkosi yabathembu yangenelela zavulwa izikole zasebenza ingane ikupha kwenzile uMabuyane ngithekini bekana ama differences eceleni noma uzazi ukuthi ugodola umfundi kubeka eceleni lokho ngoba uma inkosi yenu ingavikelwanga yini sizwe samaXhosa ingavikelwanga yini sizwe sabathembu akekho oyoyivikela futhi uma ingahlonishwanga yini inkosi yenu akekho oyoyihlonipha funa iqala inkosi ihlonishwe yini ivikelwe yini khona abantu abavela ngaphandle bezokwazi ukuthi beyihloniphe beyinikeze leso sithunzi leso ngishilo kini ngathi njengoba nibona inkosi yamaZulu ihlonishwa kangaka amaZulu ayayivikela ngayo yonke indlela noma kungathi inkosi ingenza ini kodwa kufanele niyivikele nina especially uma kuzongenelela iqembu lezepolitiki lifuna ukudicilela phansi isithunzi senkosi yenu nani nivele hayi vele inkosi wrong akekho ozoyivikela muvikeleni ivikeleni inkosi yenu uDalindyebo kulamasela kulezi izikrelemnqa zeANC ngoba bafuna ukufeza inhloso zabo ngoDalindyebo so mvikeleni ngithi mina put the differences eceleni sifaceane nje nale ngoba inkosi yenu le inkosi yamaXhosa uma kuukuthi nifuna ukuthi isithunzi sawo sidicileleke kulungileke yenzani njalo thukani nenze yonke into kodwa ngithi kini akekho oyoyivikela inkosi yenu osopolitiki njengoba umbona nje uMabuyane ufuna ukufeza inhloso zakhe ngoDalindyebo sekukini usezandleni zenu ukuthi inkosi yenu niyayivikela noma niyayinikela kulezi igebengu ukuthi zidile nayo vikelani okungokwenu vikelani amagugu enu ngema lapho bye.